Father Bernard lalu, Father Sunrop, di dekat jangka PPC, bagi para baro jangka Cathedral Parish, di biang snobhaya pi baro atau kesmikul kesmikentang, kebangin yo pramut kitikan, manlong kita kelindos. Di biang snobha kamtam, di Archbishop the Ejini, Your Grace Victor Lindo, di Provincial Baro, di Padar, di Sisters, di Reunion, di Badan Hakani Kalungkung, di Jenis Ngan, bagi iya di Lindo, Juni. Di Priang Sabha, di Kidikan Baro, di Bansa Kentang, di Kasih, pada Pidi di Edit Pabri, di Balapun Kot di Tikat Kani Kekeldan, pada Kibahayin Bahasa Baro, di Badan Lang Hakani Kejinglennya. Ipa ni priang duramnya baro kipa yu Blei benajangan belapoi kan dengan MSFS pendap ini meniba Blei sibun bentang akan dibakan akan dan ahli ya kebaya data dan didikan baik jenis Kato kami sedang dikon di Bansasya tentang Lindo. Dikon Shanborlang Mawrie CSC. Uday kon menengkong nagsangot ikon Rymbai Primestar Lindo Nongrum. Padikong berenda Mawrie. Akayu agan reo terek Laitung Laitkor agasnong Laitkor. Uday nagjaslog pada Holycross Parish Laitkor. Ketin singiju kalong ngandon dekat bagi barabor Masot Matius Adupra Alko. Udikan dibin Nongrum MSFS. Uday kuon basan naging rimut ikon deriba Atarius Lencing Bangkwai Blei. Padikong Ilomila Nongrum. Nakayu agalay tarik urumpang kakandai spa kandai pusan Agasong Mawtei Rymbai District. Uday nagjaslog pada Missionaries of St. Francis of Sales, Parish, Mawbri. Udikan Teiboklang Malngiang CML. Uday ukun basal at hindrimut ikun Rymbai Evansius kurba padikong Brenda Malngiang Malakrano. Akayu agakatra tarik Mawbra kakandai kanarusaw agasnong badan umusaw soyo. Day nagjaslog kepada Claretian missionaries Parish Marbisu. Ketin singju golong amday mapi kepada dengan ngaten lagi pada sot na gospel kumuyanis katsan kanrio. Dikon Bhakupar Shadap CML. Uday kun banyak nagshomot ikon Rymbai Yones Sujai badikong Sabina Shadap Bangkwai Blei. Nakayu agak tarik leber kakandai spa kandai puha hagasnong tengam. Uday nagjaslog pada Claretian missionaries Parish Mawlasnai. Tiang siju golong berat hu yang dijuslai jadi baro namal kusumar sukher jadi basat masjid menengkau pintus san nyau. Udikan Teiboklang Kharbani. Uday ukun kadu nak nyumut ikun jomba meksan walang adikong sika Kharbani. Akayu akar potarik unailah kakandai Laitumkhrah Sawsymper. Uday nagkaroon kepada Diocesan Parish Sawsymper. Iktin sidu bilong Shanborlang rahmat jami lasat agasam sispa kakandai nyam. Udikon Theophilus en bani masa. Uday ukun nengkong naglaimut ikun Rymbai Lawrence Kharbani padikong Merian masa. Akayu agapsan nopra kakandai besar. Uday nagkakunruan kepada Diocesan
naga Parish Umpling. Iktinim siniju dilong, kamasim juga kasro ame, akti kamon jumi kasyang nga, belasot aksam Bhakupar ra. Dikan Evansius Rymbai, Dekun Kadu, nagi Pranut Ikun Jengiba Sebastian Madur, Madikong Petronila Rymbai, Nagashnong Tan Nongrum, Kabahar Bok Parish Mawbri. Akayu, Akasan Tergulber, Kakandai, Laitkor, Tan Nongrum, Uday Nakanhun kepada Diocesan nagi Parish Mawbri. Tinim siniju kalong, ay bakti jome kalong bakloy, penyerap yang naba ngajib yagikum jome. Rasot nakasam, cispa kakandai, wei nyulai. Dikon Primestar Alvin Iawram, Dayukun Blei, Nadipragut Ikun Rymbai Thomas Bilas Iawram, Dikong Mary Ann Iawram, Nagashnong Nongrum. Akayu haksitari kulber nakandai naksa anong skem. Uday nagkanungan kepada Diocesan naga Parish Pynursla. Tinir sinju kalong kidai badi ilau para beliau kumeladihi. Lasat kospedok kumatas kada akui. Kini para bangit kidai kangut kidikuan dan sesatan Indo. Lebih kecil Kharbani itu tiba rak kamera kalau mereka official fotografer mana lupa dia official fotografer ini kibaran kamera sobat ada di sekitar itu pada untuk semua kesobat menang kepada kuat pada lagi kejuruan sobat yang nak Now the voting clock numbers one Nikong. Now the Olympic name Blei Spa Sawsymper.
Dongin kubur bagaimana pinong pop. Kenang melon pelak rek Malngiang ia kaji maya bakul. Ngaplah kau Blei kedun pun berok pada ikut men kepala pada repot seperti dah seperti kecil ketikam pada kecil lek dah kecil penat sungai dah kecil penat sungai dah kecil penat rawe sungai nama kata apa semaya buat bayar anak pencuri lekian pada ikut men kepala bantuan dan kebentar sungai how try Blei jami Blei badon bor barok punis nayani andalama do yakipop jami onela bini barok sya kecingem pom cukut. Sakri trong England doss of Blei, Barnes and Shario by
kasih na kapanta deiti kajinglong ligdo so Blei pakin yai ni ang kajing kongu ya kamon jomi kenang pada kajing syakri kajing im jongki ken penepurom yami hau pres ubayim basung syangkat barmi ha kajilong tumay jong mensim bakun Blei junon la junon Kajing ule naga kita Jeremia kaktiin pra kalakren hanga kaong suawan seng yapi hagat po katami ngalabu jengut yapi patsuwa bahan kha yapi ngalapen kentang yapi ngalatung yapi banlong ulong yapi lupa ya dijad penril ngalaong tukrai Blei hakami ngamnang kumno bantren nama ngalong tangu kena Ndrei trai ulaong hanga waong ngalong tangu kena nama syabaro ibangan ha yapi kidai banlai bat kadya kabang hukum yapi kidai bantren wa syakir yapi naba ngadong ringkat bati baniada yapi uong utrai nangka utrai ulak kadia ialah kati bat ulak tak ia kesentur jongan bat utrai ulak omana hakami ngalabu ia kitian jongan hak kesentur jongpi kakjin jong utrai Kesal shispa shiko na magbatling kedok kanang mga kasal na kadintignin praspa lang.
Kajeng kude nakikam jong ki apostol. Akito kisni Paulus merupakan na minutus sa Efesus. Barwakot kiki sa yang kiteman kisan kabarang. Barabak lawan sa ulang ki. To sumar bahaya te. Bat jakenhun nombrot bar. Akabamun semukoi murathong yati nong sumar. Pancarai akabawan tuntrai. Akabawa kam kunti telah kejong kesnam. Ngatip bandang alai kuno kisuri runa. Kin sawana pedang tuki. Bat kin om pelat ya kenhun. Bat na pedang tuki i kin sami breu ban kren di balam la. Ban kren yaki serang serari kumta tuhusia daga bakan mau balaisna kenti ngam sim rasanya basni batmen banten tu ya iwe da jingjau ma badmenta ngaji yaki au Blei bahaten jong kecing aye dulu ubala banteng di ban air di ya kejingo pateng apeng baro itu kibala tentang anda wadah brand ni ladem kosil bat ladwai lang baki baro ketin jongkra. Jacob, Ukun, Usabati,
baru Yohanes upara Jawu, Philip baru Bartholomeus, Thomas baru Matius, Nongrum Kacana, Jacob ukun Alpius baru Thaddeus, Simon Canedius baru Judas Iscariot ubalashet kelayu. Yakini ke Armut ujisu lapar bandiala. Gospel Jawudra. Begitu baru diberi mencakkan ketang dosa Blei kinuan syakmat. Udikon Bhakupar Shadap. Ngadon hane ban akloi. Udikon David Nongrum. Ngadon hane bak nakloi. Udikon Shanborlang Mawrie. Ngadon hane nakloi. Udikon Teiboklang Malngiang. Ngadon hane bak nakloi. Udikon Evansius Rymbai. Ngadon hane bak nakloi. Udikon Primestar Alvin Iawram. Ngadon hane bak nakloi. Udikon Teiboklang Kharbani. Ngadon hane bak nakloi. Udikon Theophilus N. Bani Masal. Ngadon hane bak nakloi. Lingdo sa badan ram. Yakini buku jeni kebalang. Kepan pi banten ketang. Yakini kihimen parajuni. Panchinti yagiti jonajinglam lingdo sa Blei. Ikipha. Bagini gilong ibapidor. Ngayeng saki bandana kali batoket lagi pai ba gastang dan kejingkul jukito ibadam agawan penye insan benak penstara iki lasyam lakilang ibapidor. Da kapasyannya Rajiram jumuk Blei try kemran unong panem cengi uji sukres kakapo paketiap mengayon Blei ngaji yakini kihimen para cengi panlong kiling do so Blei barohan siajangu yami Blei try kemran siajangu yami Blei try kemran. Kacing Blei Kacing Blei ia baro nikong ia farmica majau kacenara cengi para benar lalu Parish macam selo cengi Ifada Provincial Padangani, Abraham, Joseph Aplan, and Francis Sabu. Yakiling do baro Padangani, baro sister Bawanhani, Kiruniam Shadran Benchei, Imei Pa Patimet Para, Ibahayu Sam Jogeni Kifrangut, Itikon Jongi kam kami yakini ke pranut kitikon Evansius Rymbai
Primestar, Alvin, Iawram, Theophilus, Nongrum, Masa, Teiboklang, Kharbani, Bhakupar, Shadap, Teiboklang, Malngiang, Nongrum, Dupat, Shanborlang, Mawbri. Kynih ijikan ibau Blei rakot yaki ba kena cuba yang jikot jemu Blei. Pakistan ku Blei tiru iwai dalam ini nadu kuaya cengi kena Duwan yaki baru iwai baci bertalang ini. Ku Blei rakot yaki di prangun ijikan cengi. They Blei rastang kecikot. Habau Blei rakot kena cuba yang kecikot jemu Blei. Niasno cikule kong Prophet Rymbai, Wei Prophet Makral. Shuaban pun hakpo kami Blei romang yahu. Pada balakai waktu Blei wajib rakot yahu. Banlong Prophet Badela ban benar yang kehimaj Blei. Hoi Prophet wang anak kena anak red Blei wang ngadon dekat baki ngan suran yaki wati ngadon dekat baki perbo hadu berwai nak pakai. Prophet Rymbai kongo tolong Prophet Makral Banela, ban benar, bandai, ban benhal yang maju Blei Pynursla. Dari kecil kuat Blei bandai maju. Biasanya cikgu lebar ikam jak Primestar. Upawras upawai kapren di para nongtrelang barang. Jongin yang sekilan dekat Syarham, dekat Kynih, dekat Kitlan. Yang kata kau jauh Blei, kenapa ni jom percaya itu boleh dengan cendung jom kami percaya. Blei rakot ini panggut kicikan, pantrelang berkapalan, pan penyar di macam Blei, pan pedu di boleh kecik seniu. Dan kami sim jom kajian tadi kecik jelong kowe. Utrai Yesus rakot di karanut ya apostol. Nengkau rakot iki bandong bandan dekat batu. Apa rakot iki ban bendu iki bo cek cingkum berbekra ke bo de boman di bo iki di krai. Balai badiamat yaki macam Blei seru kebakut kepercay. Bagi seran Yesus kelade kata kerajaan fakhat kepercay. Bagi kerja juniru lawan Wei lagi seran Thomas Apostol. Bagi niru kecipat Blei mengasih kalom yang kini kipan kicikan bandai unjuk baterai kumpiling doa jemu Blei. Dongin kusan punya jadi kam katokan ni kamram jong ilang doa jemu Blei. Ini rangun kita kan bagi wer ilang doa orang hani kedai lang biru long doa ye. Nengkong long doa long atia bandak kui kibadan kambar. Habakut jakamas bagi wer kecilan yang ru. Para buat ilang doa tiga kui kipac Blei. Dalam baik kitab Genesis, umat kesenek pada ulingga, mereka kuya Abraham. Genesis kasal kanya aksa. Bagi wei kecing suaru, nama kata kegamram berkong kilengga menong, bagi kuya kiwei, keku berbalik kiwei. Bahang, ulingga wei menong syai, ladang dan syai, kan sadar gul iru-iura. Kecik rumah, hakabalan. Dau Yesus kong yang berterus, berbarot yang boju, yang kinong syanai, ban syanai kuhat kang kabalan. Wasbayu ada sakupai hasan kakenda. Hapot seseria Filipi, Yesus lai boy berterus.
maju kan riulai kan lai atau mati wei ke pastor kuncu khatra kabor banau banloi ya ki pop kisan pada kacu kabor bansarai ya ki pai cu Blei gilingdo giling sarai lang ya ki prabangai paro rengkat bat ubishop jong jelaniam olai ulengdo ulongwan ya ki nongpok rasa kema Mempunyai sub yaki batu Blei. Jisul on, baulawan manwan ikinongpot. Lukas katundai syukur. Shisha, lelam Ngut. Syakalinti jangati kelabamut. Dan kakadani kiksa ka Bible. Yakan tei makanin. Roskai Yohanes. Praiway makatway. Lelam ikaban kelabamut. Yakan tei palayam makajat jang muhayin Simon Parish, Lukas Niau Laitumkhrah Sawsymper, Iawram Shanborlang Bhakupar, Lukas Katundai Wei Kanwei, Mawbri Penyak Sinian, Marbisu Wei Kara, Gupta Terjer, Rymbai Parish, Farsi, Ibabul Jisulat Kedau, Kuno Jilingdo Jilibanwa, Ikinongpok, Bantai Syuklei, Banduk Enlah Kebomot. Jislah berkumpul di kelanut menmak kipok lai roti yang mensir berkuat. Waspai Yohanes akau kekendai dah pulai. Dilingdo jangka barang katanik. Pendat begini ke Nongrum, kentang, dengan sakamen jangka cimak bo. Kini kesenam harga besar kesenam dong reconciliation di kelabamut. Dilingdo barok dengan Parish dominasnam menongkat jiapan Thai Kibrium Shanborlang. Masa untuk Duwan kebetulan kun kihajar. Membawci surat Duwan kebetulan Simon Petrus. Lukas akar takwe lekar. Baru akilindo ini Duwan kebetulan kebaikat kebetulan. Jisurat Duwan dan kabaru akilang doju. Gospel Yohanes Kanyo. Pesan lindo dia jaga cikhat cikplay. Berjaga ikwe kesamra. Ban long lindo, ban teng kam jong kabalan, membau Jisu kuat berkasih di karangut, ban teng kam jeng. Hangnya selap percaya, kumjuru lindo ni long jaga ban kuat nak samla kuat, ban long inunggut, kan risawan jeng trai. Kaban riu lindo long muyala berktin macam macam Blei. Itip syai ko kumbakrau kadu jeng Jisu. Syuabat kiu sepenem wang kirek namakata sekejap kendiri baru ialah ikima Blei gospel cuma jauh pernah kendai aku namakata kilingdo kendiri berkelat jika dikam bakrautam ialah ikima Blei kebanyaw ulengdo pentingan umpetiagiu usngaulam ibasyam jenja hanya selang percaya kumujisu on akan percaya Kong Wakyam, kumcuru ulindo, unpentingan masangsi, bagi badan kam cingye, badan kam cingye. Kumujisu wajulat cingok yang ikisan, kumcuru ulindo usaksyan, yang kapor balik cingok yang kerutkat, akat num ying joki bara. Jisu penduk yang kapor jeng poman, ulindo ulindo yang kajisniau hampam, pedang joki beriau. Namun, punya lek percaya kerja pajak terang, kerja syurisi kawat kema. Long kerja dalam kerja keku berjing wajib dengan iwe. Kebapra, ulendo untuk Laitkor di tua yang Jisu lagi di kendo bandan bagu. Pasbaju Mawlasnai asal. Kecikhat bentong di bandan kor banduai berkor. Kejero di kendo di banduai berkor. Nama mi cibun ketingyo jika kun angtra. Berkenai ulendo orang kesian yang sayang. Yang ulendo atung balong nomi kemat beliau kemat Blei. Berterwai kecinai berkeciknya mereka bentak kipok. Siti brush san Blei. Nakan kata untuai berbuat mereka bentak di Pakistan apa kecik semua sekian jumlah. Kapasitor ulendo orang hikai orang seneng orang kerah. Jisulah Simon Petrus
bangsa, bancarai, yakilang berat, Yohanes Akhwek akan dikendai. Kata kemot menengok usai Pakistan, nembak kejip Blei, bak kayu keres kebut, bak diwei bak isakan menru kuncil. Kabakan Blei, menengok dengan manlau Kristan hau kres, menengok umong, wong kepala baksa, Stephen Kong jom peterun jom Paulus sekesenanika, nyau kat bak Sumar, bak Seng, bak Kerang, bak Maham di Pakistan. Kenang bagi York terwahaki yang Jesu klam jing Sofia klam Dupat bak klam jing Iawram maka tadi kamram tu kilengdo kabakana ulengdo be banglong baru Blei ha kemarian ski kabalok kebi cemu Blei kebi cokabalan ini kata ni ikam ke bakam kemat jopi dan dobi dai ni Kesayo kecikku no Blei. Itwa yaki bayi jam idea dikuan su Blei. Itwa yang mendak lendor cui baru kereta asyik cui. Badan Claretian ham nak mendak keporom su Blei, bak keporom jom kepala. Ini roh yang Yesus Kristus. Syua berpisah berkentang lendor su Blei. Kalau kat deki jompi, banyak Tuhan kebat uning baik baik nan, ya kajim cumbu basisya berkahak jompi, bacimti kani ketam lendo soblei. Te larai kot, bat dikaman sisya, bacimti kadeki lendo soblei, gom ki Nongrum berbidol lendo sa, hagawa sumar, baksai penunang berat. Jom Blei yang bawa kecelam, jom mesin berkoi. Pilarai kot batiman, berpendak ha, kagum kajista atau mesin berkoi. Pun hati, yang ini kedeki berpenkam hati, berpenprian kecil Blei. Terkabayarlah aku bawa apa, berkabahigai punya, yang kecilnya kacilek. Pilarai kot batiman scam, berpenenta, yang kecil Blei, yang kecilnya, yang kecilnya, yang kecikan, kecilnya cikam, jom Yesus Kristus, nak benda orang Blei, bak kecil wirat, kepipai, bak Kristen, hak kecil Blei, bak kecil bak kaptapi, yang kecilnya yang Kristus berbuat, yang kesakramen cimapo, cik penyusup, kagum kecil kai paten jom kepalan. Pilarai kot batiman scam, ban infni, ban dunia lambat ni, yang kecil tuai, ban dunia yang kecil sedang Blei, nak benda babun baban, yang bau Blei melapat kamti hani. Pilarai kot batiman scam, bagi semua telik tenan, mana kasih baru pres lendo orang baru, belah terwai tadi. Gumujinya berlem mau Blei pa, berlem baru, berpekentang yang lagi mau Blei, nak benda kecil penyem yang buat penriu. Ram berpau yang rendo sajalah, berbalo jaki, hakohok agum kahumum. Blei try.
Hey, tu yang don lembak ni, try kerat kupa bakuat. Ko Blei badon portam, ko Blei nya bom jukot. Me balong ketelong bakat mei, jong kepuram bakat kerdan Mawbri Marbisu. Me balong nong sam penta, balong tek kai ke jai baroka. Mame ba perthai kemarian kami. Name bakiai baro kini batiskan. Mame jai babu bapatung ye kerdan repair. Ya kinong pun kinong rap bakarpan. Jong pun jong meu Sawsymper. Daga pun bagi ikhtiar bersebut. Kenapa bentuk Laitkor lindo upai jong mi. Naru bakitan parin lami ikam. Balaseng larbu da dunia kirkom bakin jam Blei. Hadir babatung yang Moses bat aran. Halor upai jong mi. Ban pensensia berkuat berkentan ya usya kacin Blei melajir pikiran kesai haga kerdan Bhakuparam kejap kebobot ban kindandam baki bakiara eki kam kumka hari kencang milaidam jika mensim rekam baki tiap umoses hakadano jamin yo pawmut diberi persiapan pada kacira jongki ulasan syakam suk yau pa jongmi kumta melatekan hai yang ikut aran na kebol kecian kebapahu jong pa jongki kenapa kindan milingdo kepada wakaan bantuan kiciknya hakayin getan keciknya kolong gedak jong kacingong jing ap jing on ya kecil kawaro dibahagian labur kadu eko pa bakuat melapa asyik percaya ilau kuat Sawsymper ko unongan kubur jami baru lindo ramba jangan nyam kerkom jami baru Jisu lembau masih bakuat ulah terwai ni hami ko ujingnya bertelan pada pelong ke apostol cemu ya ke bawa penkentan haka jingsisya ko kino ya krenan haka wapendak ya deiki jing Blei cemu nantan maai haki apostol ya kinong bot kinong rat ban penpenai ke perkai karong kowai ban penurlong ya ka saikul cembi ban penim yau kuan penri tementai depan yang diatrai kenra Bamen ayat niru ibat telur kebut ya kinong raplem iban gonkam bat pendak hok ika deiti linggo sobleng kebalahya peteng sengi nadu ki apostol doa ika pat ini ku pa padun portam haki ni ikun cumi ya kebut ka ikhtiar Bhakuparam kecha jauh kacilong linggo sobleng Bertemai ni kedua joki yang mesin kecikuat. Ai batin meskem mengkaji deki lindo jauh kerdan mahal. Kabar kita yo alami opening try kerana pada gedung sah jauh kecim joki. To kini kai kiwepat ya kahok kesat ya kahakor kepuram. Doa yaki kinlong Kinong ya krelan babit do cemi kenang bakaji alap joki bakaji ayai jemesti berkuat kekubur kupakan seiso hakidanuat joki babon paman banduk priang syadu berkuat kesla percaya to kini kanan yang ni kinong sam ikisahkan men berkuat cemi kenapa kipai cemi yang bentemai ialah kacingem lebat kacing kasin dakum ksiar umrupa kenapa kinyoy kacing sajik tiak naga Duwan cemi kenapa kinong pop kinyoy kacing penyesep kenapa kibapan kibenyun kilabat kibiang doai bakin dia soalan
Bani o try kira hakat buai kira hakat kerpat kerpon ya kacili stay cumi na kebedak kepaipa di balapan kamki haki bantai batwi baru na kebedak kepakai baru kawai hakat itu kom kejak beriu baru asal telah kepakai andalun lang yau pres kekelalok wei cumi Bhakupar Bhakupara Pajanai Hakahima Jommi Thou cry to me just Christ Kun Jommi Over Evansius Kharbani Ha Kajilang Wei Bhakupar Bakut Blei Junam La Junam Amen. Orang bersedek mesti berkuat. Pada kapur, memberi semariki, berpinduk berkuat berketan, jauh baik kesan, ketua yang kecilnya, Blei. Don't try to use Jesus Christ. Jauh bau bersedek mesti berkuat. Pada kapur, memberi semariki, berpinduk berkuat berketan, jauh baik kesan, ketua yang kecilnya, Blei. Don't try to use Jesus Christ. Ya kau para presiden mesti berkuat. Pada kau memberi semariki, pintu berkuat tentang yang baik Kristen, pintu yang kecilnya Blei. Don't try to use Jesus Christ. Yang orang presiden mesti berkuat. Pada kau memberi semariki, pintu berkuat tentang yang baik Kristen, pintu yang kecilnya Blei. Don't try to use Jesus Christ. Jika bau orang presiden mesti berkuat. Pada kau memberi semariki, pintu berkuat tentang yang baik Kristen, pintu yang kecilnya Blei. Don't try to use Jesus Christ. Yang bau orang presiden mesti berkuat. Pada kau memberi semariki, pintu berkuat tentang yang baik Kristen, pintu yang kecilnya Blei. Don't try to use Jesus Christ. Yang bau orang presiden mesti berkuat. Pada kau memberi semariki, pintu berkuat tentang yang baik Kristen, pintu yang kecilnya Blei. Bersumpah yang dapat pilih. Penilai doa ini berkenyam berkom pendek. Penilai doa berkecilnya kecilmaya bagi penam beris putra.
Doknian kecilwa na baik ba buat. Jika ba kintuwa Blei Traikenra, dah perkat masuk hai kamu pilih. Benedek dor ini bahkan yang berkom bapit pendek. Benedek dor berapa cingim, kecimaya kena dry. Kemudian jika terwa dan fiber buat, jika bagi terwa Blei Traikenra, dan berkat tutup hai kamu pilih. Benedek dor ini bahkan yang berkom bapit pendek. Benedek dor ini kecimaya kena dry. Berian yang kecil terwau baik bang buat, jika bapit terwau Blei Traikenra, dan berkat tutup hai kamu pilih. Benedek dor ini bahkan yang berkom bapit pendek. Benedek dor ini kecimaya kena dry. Kemudian jika cinterwa baik bah buat, jika bah cinterwa Blei Traikenra, dan berkat tutup hai kamu pilih. Benedek dor ini bahkan yang berkom bapit pendek. Benedek dor ini kecimaya kena dry. Kemudian jika cinterwa baik bah buat, jika bagi terwa Blei Traikenra, dan berkat tutup hai kamu pilih. Benedek dor ini bahkan yang berkom bapit pendek. Benedek dor ini kecimaya kena dry. Kemudian jika cinterwa dan baik bah buat, jika bapit terwa Blei Traikenra, dan berkat sumat hai kamu pilih. Benedek dor ini bahkan yang berkom bapit pendek. Benedek dor ini kecimaya kena dry. Kemudian yang kecil terwa dan baik bah buat, yang bapit terwa Blei Traikenra, dan berkat tutup hai yang kamu pilih. Benedek dor ini bahkan yang berkom bapit pendek. Benedek dor ini kecimaya kena dry. Layon yang dor perangon kemai hai sepaya. Tapi ini yang na kapwading tok kanambol kapaghaat na kalintig na Sawsymper at Sawsymper. Oh
wai para banget di para bagai cingknya jemi kani kasih kalau primun akmat Blei pa badan borba Go Blei me balaman bakilin go jemi kin syakriya keduman bakut badi kipai jemi dos ngau sunai panai kapot kadi kacingnya bakacing treng joki syakri jombe kan bersubhaya me berpor bakpensai apo kapalan jombe yang sobane shi juna dau presu try jomi Oh
Dopen kuat berkentang ini kecing terwa cungi. Jaga bapa yang muslim cungi kumkum tiara o cungi. Bagi dokter long yang ni. Kemen pakasna. Jung try cungi Yesus Kristus. Hakapor para tino ibu dalam kaman sloha. Lopriang kecing syashikam. Ulashim yau tubu. Jaga bapa yang ni. Ulak kia ibu. Ayah kesenran uang. Joshim. Bhakupar nakani di baro, nama kini kalon kamer cunga, jaga banai di na kebenta jompi. Kaju Bhakupar andalala yapa. Ulashim jaga kuri, jaga bayi mukian jami, bayi kesenran uang. Doshim batuti nakani kibaro, nama kini kalau kuri jaga senam jomna, jaga cutan batumai batum cepat, jaga ban kami nak benda jompi, bat nak benda kibobon, nak benda kacuma dikipo, dolei kani ban kemau yang na. Kacimaya jong kacingnya. Tukan mau try kabalang jomni, kabalang piang setelah kepercayai, batu penjana yang kajingkian, engkan batu Francis Upabukut jomni, batu Victor Lingdo Bishop jomni, batu baru Lingdo. Tukan mau lemru yang kihengan kibara, senrang berkencai kibariyo cia, dan keberkemen yang kejingmi par, batu baru kabalang kadlo kajing senai jomni. Kemudian ini saya kecing saya berkemat jumi. Doi senai ini baru mikerpa jumi. Beringkat berkemarin Kristus Teiboklang kekmi jom Blei. Joseph Bokut ukurim jongka. Apostol Bokut baru kirikut. Di bala pensu bahaya me pateng la pateng. Nilong kebabit banyak bertalan kecingin bom cukut. Berginyero berpendam geram jumi. Laukun jumi Yesus Kristus. Jauh lembat obat tahu kan mengenai Blei pabadat pur hak kecirong kawai cuman simbakur baru keburam berkeciro juno majuno umbara kum yang inunang penim Blei kai raktin Blei nginut bantuan. Obat jomi Blei kanong kabarut kakek jomi kanwan karima jomi kanong kapon jomi
hakajiem bayaine genjok long ibabin ban shakriyame usie makrabo dau pres utrai jongi Utroy gonring kat mati dan kekriban panj ke gunung Blei Jo Blei try kenran nong seng barunong sinsya jaga balang unri undaya pi berpor kacingye cu kenang ba binum labat pendap kelakat deiti linggo sablei haka hok haka hukum Shisha Blei Chuhangi Apartei To Pinlong Ki Shakri Bayane Jagaching Penyaso Ton Paloya Pi Ino Sharai Bashisha Kibal Ketia Ban Ayuk Kubaim Badakak Tien Kaba Ajim Hakipayunge Bakinang Kinang San Hakajirong Shitani Hakamet Opres Oplei Padan Borbara Ukpa Barukon Barumen Siapakon Onkeku Yapi Subhaya Syam Natanran Kecikran Pilingga Kecikran Kujogi Yang ini maka tawat tempat ni ada beliau jika ku dah pilih kemai agar dikepor. Niyeng hangni hakajaga jami barok tangut kibrat semai penai penting kublei paterok yaki balunca pakashan ini hakajan jami kerpang hakajan yakmi menong pinendo seblei hakabalang katolik kasam cispanyo Dikon iway kong Tuay ngu yung try na maulong mabaha Na baka jingis pun jenu kane jengam Hakaban kon yay ngu patpil murong yung Blei Badap da jingis pun yingi Ubala yalam at dinanti yingi baro Hakalanti taga jingim jingi Ngin wayru paunang ay boy yingi Baginla antre silhem Akahima jengu Nidap dari semua kebakar, nak kebencian yang rosat peran jengi, imus Reverend Victor Lingdo, ibadu kesyan berai musim ini berbon, bat kerpang mentah kesini, bat Allah penkencang ini, syak kekedan jengong Lingdo soblei. Kubei sibun ipi Lingdo sat, nak kebencian kena kecil sibun, bat kejengat jengki ini. Cok Blei nang ayati ya kabor iktia pansara yupai ya Blei hakne kajalan yang ba jengi Ngidabru kecil semua kebekrau nak benta Reverend Father Richard Major Vicar General Tukajala Liamba Shalom and a sincere thanks to our provincials Reverend Father Joseph CMF Claretian Missionaries Province of Northeast India, Reverend Father Sabu Francis Provincial of MSFS Kohadi Province, Reverend Father KJ Abraham CSC
Holycross Northeast Province, and all our councillors for their moral support, prayer, guidance, and encouragement. And impulse gratitude flows from our hearts to all the promoters of our different seminaries and communities for their fatherly and brotherly love and concern, their guidance and support, and the timely correction and encouragement. Thank you very much, and may God bless you. Mga batayan kasam dengan inchakri taloi try Joshua Apusal Katsan Nidapu da jingye ke kisungu prau ngakanta kiyen kisam jengi kublai shibune mai pa and men para ki bahayeng hasam ikor kika baro ngakanta kitingku bat imati bapa papi ai hangi to blai ngku keroi pi yaki kam kitingku ba jumpi paro ni duairu ngakanta imei pa and men para Baki bahayi nasam jengi baro ki balakano bau Blei unai ki ya kacing subneng. Ni ai kacing sengu baki Blei tepakerpan na kapunsa kinong hikai jengi baro ibana du primary adu theology baki kinong hikai kacing Blei jengi kacing lain repair. Blei sibol di kinong hikai jengi baro Naga punca kecing sekri jumpi bat jadi kenal insta terpilih ayam ini. Coba Blei nak tu berdoa ini balon ayam ini ya kemana makmal ya jenis bahan jumpi baro. Ni semua yang Parish kini baro kibah ayam kecing muncul. Nak benda kecing lain punya soal jumi bat dicakap pun krek long lengdol Blei balik Claretian bat Pynursla ini. Aglan di chicken prayer and long lengdo of Blei. Blei shun pala. Kaji sunguru ya kita sendok jom ki Parish jengi ki bala training kat bat ki Parish priest jengi akaba ila ai ki sumran bat jing pensul jengi Blei shun lepi pada. Ni sunguru ya ki pada baro baywan nang banduailan na bentar jengi Agar kesini kerpang jemi, Blei shibun yaki pada. Kaji sungguh yaki kuaya agar kesini kibalarwai sungguh tunat ban penduduk Blei agar jinanyam Blei shibun. Kaji sungguh yaki Cathedral Parish bat kamtam yaki sister na Little Phawar Convent naga bentra kajing penduduk tunat Bat kajing penbit penbiang hak baijai bat kane kesni. Kajing semua kamtam ki pajang Blei ki balayawan dan aiman sim dan duai dan banta jengi hak kane kesni. Kajing semua kamtam ru ya baro kinong lepa ki jengi ki bala Claretian ini da kajing duai bat ki balano sunyang na banta kajing job jong kane kesni. Ladang ikung klet menai Blei eno Soba Marbisu, batu shim kene kacing Blei kulum kajongi, ya kacing lepa bajing lekspun kicompi, aku buon kiliang, akapa yadei batene kasmi jungi, kublei shibun, kublei shatamu, to Blei terku yapi baro, kublei shibun. Yang berom daging menjadi terku yapi baro.
Primestar Alvin Iawram, Dean of Studies of St. Paul's Seminary, character appointment. Para Teiboklang, Kharbani, Assistant Parish, Laban Parish, Headmaster of St. John Bosco's Secondary School, Sawsymper. Para Evansius Rymbai, Assistant Parish, Cathedral Parish, Principal of Divine Savior High Secondary School, Laitumkhrah. Para Theophilus, Master, Archbishop's House. Minta IT Bapak Lepas, Shanborlang. I'm fortunate enough to have the last word. Yang saya beritahu mulai sekarang kita menghadapi ini akan negara kesejahteraan ini, buat kata makas Diocesan ini. Yang juga yang bisa ini, Mawlasnai Victor Indo, melakukan tentang Bhakupar yang diperankan di Sawsymper ini. Yang juga lebih baru kepada penduduk provinsial di Evansius kita, atau pada negara yang bagian baru kirinya. Jika Blei terbang pada segi tentang Kynih kita menaiki lagi pun berasi tapi makin sakri yang kebalang dan yang kebalang burung jauh Blei. Yang Blei yang Saint Joseph Choir larai sotena yang Saint Samla ini Saint Bapa dan kantam yang Saint Kentai ini kita kira kebalang dari kita ini. After more than a decade of preparation, you are now prepared go into the world and to spread the gospel. Today is a convocation day for you, but the gown that students wear at the university or college convocation is only for the occasion. But you are unique. As a priest, the gown that you wear today is forever a symbol of the speciality in the degree and the power vested on you. Your degrees may be few, but the roles that you play are manifold. As a priest, you are a doctor. You must visit the sick, both in mind and body. Through your prayers and blessing, you can heal them and relieve their pains and suffering. Your final blessing will prepare them for their final journey. You are a professor. You now have the authority to teach all the faithful, even to a grey-haired man like me. You are a counselor. You have to give counsel to the youth and to those who come to you with their sad load of problems. And of course, as a confessor, with the authority given to you to forgive sins. The divine goal and the greatest of them all is to offer the sacrifice of the Mass and to turn ordinary bread and wine into the body and blood of Christ. During the course of your life, you will be assuming many other roles. Take them in good stride. On behalf of the faithful gathered here, we extend our best wishes and we will continue to cooperate, more important, to cooperate with you and to pray for you. So let us give them a great round of applause. Ila pekret kepada kita jumpi berapa? Pada ini bersama tentang kita jumpi, ila pekret apa? Ribuan apa? Yang kita tujuh kikuaya, anda itu baik berapa? Kita dah berjasa mengatik pinaiwan dan cerai mana ada bila kita sepuluh jiran ribuan pinaikan, kita berjasa yang berapa? Kita dah berjasa. Tersubah orang balik kepada dia balik. Pada katuna yang terlalu baik besar, pembiang kumpulan pembiang yang tadi
sana jangan lupa. Mentah Blei yang ada ke Parish ini dan kejenai subah ini dengan tempat yang kita dah subahkan. Sebab kita begitu dekat kalangan kuat kita dan subah konsep bagi menghai subah beliau. The Reverend Father Shanborlang Mawrie CSC. If someone can remove the preference. Reverend Father David Nongrum, MSFS. Reverend Father Teiboklang Malngiang, CMF. Reverend Father Bhakupar Shadap, CMF. Reverend Father Teiboklang Kharbani, Diocesan. Reverend Father Theophilus and Primestar, Diocesan. Reverend Father Evansius Rymbai, Diocesan. Reverend Father Primestar Alvin, Iawram, Diocesan. Kalau kita disebut tempat kita di link fotografer, subhan fotografer atau lebih official fotografer kepada dalam bishop bagi pada I request all the fathers to come for the photograph together with the new priest.